hidayatan lil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara وقال أيضا في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Al-ayat sadaqal azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhu khuluqan wa qala makarimul akhlaqi min a'malil